Sibheka ke ezithinta imidlalo ye PSL noMduduzi uNdlovu. Gatsheni asikubingelele ezindabeni. Makalela. Asiqale nje ngendaba yezingqungquzo zeSoweto. Bahambile kahle bobabili kepha kucale ngelesihlanu ngemakebhula wayibulala utinyoni tasedube iSwallows lapha ku-original Soweto W besikhuluma ngayo ngalosihlanu yendekile eDobsonville iPirates yaguqisa iSwallows nga-4-1 bengalinzeleki ukuthi amagoli ngaba manyenti kangaka ngoba uthi uyabuka kumidlalo yefu ye-Premier League la South Africa amagoli asakavamise ukubonela amanyenti ngalendlela Bantu bawina ngabo 2-0 mina ngabe amanyenti kube bo 2-1 bo 3-1 kepha ke la ngaka bo 4 akavamisi icembu lesilibona lishaka kakhulu emagoli kuye kube iSundowns nyalo nje mase sibona lamanye kawashaya kuyakhutsata lo ngicanga ukuthi kuyakhutsata nani kuyakhutsata nabo babukele ukuthi kumbe ke bayithe inkundleni tete imidlalo bawugcwalisa dona phakathi inkundla tete imidlalo iKaizer Chiefs nayo kuyihambele kahle kepha ke labanye bakhuluma ngenzabo ukuthi iKaizer Chiefs kumidlalo leng5 iKaizer Chiefs yakamuva leng4 yayo iKaizer Chiefs emacembu adlala nayo afole ama red card nangabe wenda liphutha lelibita ukuthi Somfengwana asebenzise red card utayisebenzisa akusiyo ukuthi kumbe yathi iKaizer Chiefs yendelwa kumbe yabanjelwa yini ngoba seyendelwa ngconywana kuyendeka ukuthi mawudlala nje iKaizer Chiefs kube kena lawo ma red card endekile ngumself referee funeka asebenzise himself le khona enkundleni mangabe sihamba ke siyobheka kweminye imidlalo yale yaphesheya nansi Liverpool yenzima awukanye siyana lapho siyaya nalapho asikwazi ukuhlala singayi Mduduzi kushaya kubhlungu nala kimi lokho kwendekile ngoba siManchester United nalabanye labalandzela lelacembu sibacule singaka ngubani balinzele imvuku lengaka kepha akukayithikameti kangaka iUnited lo ngoba solihlele ku number 3 kulog ye-English Premiership iLiverpool yona kuyayisita kancane iyacafula ngoba isuka ku number 8 seyidifora ku number 5 England ke macembu ladlala ku Champions League kuye kube top 4 so iLiverpool ilwela lo ukuthi icese isizini iseyingenile ku top 4 ngiko ngabe nje seyiphusha kakhulu kakhulu iSundowns yona ke njengoba nje izodlala neAl Ahly yini singayilindela nomdlalo amahala umdlalo ngemgcibelo eLoftus Stadium iSundowns imanagement yayo ithithe amathikiti amahala ithikithi lakho uyembukeli bathi skipper sakho lesiyelo kuthi sibhalwe Sundowns ngoba sikabhalwa lufo kepha nje mawufake yellow hambe enkundleni eLoftus alitabilinzile 2-2 badlalile mabadlala eGibhithe asathi tawutala ngomoni kuloko sibonge kakhulu umbukeli lobe kuMduduzi Ndlovu ebesixoxisana naye mayelana nezindaba zemidlalo